oyisirwe yamanywa nka Godfrey Nyehangana Tabandama w'emyaka 22 kandi akabaho headmaster okumara ubwire buringwa kandi obuhati abira chairman wa NRM ahabwa wode ya Kakunyu. No muntu w'umukozi ayinenteze ayinentoke narebere imirimo ye mwe no mukashesha abakozi kubareba atwira imukakaresha 11 n'arye hero mukashesha abakozi kubareba tabimusya bagezaho okuteresa umuye kumumanye cyabo uza gushanga abashango rw'igihugu misho rwigwiye kandi abakozi misho tubakoza yo mbarabe nyuma mpe futero umusigazo waba hihi akija kuza kushika mu nzu akashanga zeyi bamukombere bamunaganiga bamwita onkawe ayisirwe kandi baretembwa bose yatandikira umumba kozibe nabo bamukwata mu tutandikira kandi yatwitira umushija murungi tabanda mogu akakora imirimo ya mana munonga ogu babandiza bamukoma amaguru niko kumwita ati bagenda neza ya kare yo kukwata abinazi ya trackinga ya za mu room ya umwero mbaza suspects ningashi abakozi bo muntu yagenda no kumuruma so abantu bashatu bakwaswa ababembezo mu district ya Shema bajumera ikikorwa ece bagira ngo ibintu nkebe nibitera district eyabire ne yagayaga izina ribi bijumere bikorwa nkebi ibyabantu kwanga gukora bakaza kwita batayi babo ngo babiho sente nari babihe ibintu nangwa she babihiro sente n'ibintu abwache batari kubareka rero bakakora ibindi kaza batakwenda gukora ni ndira ngo nimbahika abasigaze mu egarkemu muze gukora mu ronde mirimo ko mirimo abantu tabakwenda gukora hinge matakagaho umuntu rosa kugenda pakase rosa kugenda ugira ikindi cyo wakore kikurugamo wala abantu bakuru baturugaho kandi bakuturugaho mu ngereji of course abantu abo bakuru babitwa abantu bato umuntu ogu abire na habura munonga cyaro ari SCT chairman abinamanye ibintu bingi no mu bantu abakura myaka 72 yari ya myaka 70 ko yatakakize myaka 9. Polisi yakwata abasigazi bashatu ababiri bari abakozi banyakwitwa okubayambaho mu kucondoza kandi abakwatwa na Magezi Victor myaka 22 okuruga camuhunga bushenyi tudiya singura Stewart myaka 20 hamwe na Kato Steven wa myaka 17. Gasha kwa Michael Atwachiri.